Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ka khat hanyo trik ubnai naitung kadai kasngi bakari bat kajaj benreo kajuraki ya ka lingko sngi yap jong tirot sings em hakeleng kabri uhnyo trep benta kasngi ru ka khat hanyo trik ubnai naitung arajar arpuai la rakhi ya ka lingko sngi yap ka bashispa prapon reusnem jong us em tirot sing hamairang bat hanong klau ka jing rakhe yakane ka sngi menta usnem kalong ka bakhamper neki weipat kisnem naba manla usnem hakane ka sngi ki paitba ki juto chamadan tirot sing kabadan hamairang banye shimbentalang hanrei menta usnem namar ka jingwan len shop jong ka khlam jingpang covid-19 ka jing rakhe kalong ka bajarjar Hagane ke jing rakhe ulampang ke yeng dorbar thawan ke jilla uba medba lingdo uba longru hakajo kapor u MLA jong kemairang ula play ba ya umot bashirin yang jong utirat sing Hagane ke sngi kala donru ka jingelang ke balingkot bala penyai do em jong ke hima nong klau upa em prestar manix em harengkat ka jingedon lang ki officer ki menteri jong ke hima nong klau bat ki wei Inia semamani kapti. Polisi gonsa, entah sa CVD dingdong. Supaya show. Yang polisi gon ya kata resum departemen kesorkan bekalahi barakawai. Nak kapanda kani Kakam kabakrao ba kumka stir kumka hima ile thao burom ikan bang burom kan mau ye unus yang bakrao jami da kan katak bangi bu ya murder station jo pa interruption PM sible usim jong kahimanong klau rengkat ki menteri ki blaai ngai kan kalat ban sim ya kabu ban keren pediang sangha hapdem jongi ha kan kapu entah nakaliang jonga ko muslim kena ngayeng na kam tau sim ki menteri ban pediang buram yi pi baro kat ki bedon ha kan ka step tinggi dia sengaja berkedai kesni saat jeng kemau kata kesni kebat hawa history kebah ngiyo banyu iya tayu mat kumtai ya ke jengkrau ya kanam ya ke contribution jong u tirot sing ngila ayat tip boro umdan ci udah kumway penong setang gawai kebangin long bangin buat ya kenuksa ya ke jenglong jong u ya ke jenglong senrang jong u ya ke mensiam senrang jong u keba UIT ialah dia na benta ban penyo ia ke jeng laju jong ka ri la jong ke hima la jong dia na kaliang jong ke sarkar India ka junyo buromba ya kini ki rio ki freedom fighters mo ana kita klawat jong ka ri India berok kuwai de ham men karakterik jong march menta usnam Ngiladon kawai ke program kebakan ke flex ngilabu ni akmat kebaong kata ka azadi ka muhatsaf mo keba kinyo burom ya kata ka sacrifice ya kata ka jing ya kata ka jinglan la dia jongki recrowd jungi baro habaro ko India tingiru ilayo banyak pelong kata karakterik match bang ile hanong klau ya kini ke program kebayat poro sistem barhaman ki program ke bangidon ke bangile dan burom ya u paim tirot sing ngin habban ya angkat buat kini program kadai ke ba snosorong ba ka sarkar India
mo bakari India hi nadu upu Delhi kada itu bat kada nyau burom ya usim tirot sing jungi hadu kata-kata Kibayi ng sem, kibali na kakur, si imli, ki pastor, bat baro kibadon ha kani kapor. Ngai kublay pi kum ha kani sngi kabakerpang. Kaba wat hapden jong kani kaklam COVID-19. Dang yo ya kani kalam ban kenmau burom ya kani sngi kabakerpang. Ngayen hang ni na berkat tong gawai ke jing sisya ka ai mo kata kanong rim ka penlong ye kiriu krau jo kechat benriu jongi komutirot sing ban yen ban yakun yala ka jong ka hok ban yada yala ka jong kibriu ban ki bala syak sitom pi berkat mo ye ka por ka bakini kihap banile ia kejing kraubor jong kiri ki banabar haga dagapor kihap banri krem hap ban samit halum klem kainya ladi tang kawai kejing sisa kalong ba kadon kejing sisa haga mensim jongki haga kejing sisa kadon hagi brio haga mensim jongki Kibriu ki raikut bani khoni ka hok ai ba ka jing sisa kan sansara ka jing im jungi bar ha ba ka jing sisa ka sansara ka jing im jungi kan pelong yangi kibriu ki bale ye ki ai ki badai kan pelong yangi kibriu ki bani khun na ka benda ka hok jong ki wai kan pelong yangi kibriu ki beslur wat langim don ai langi dok langi kerdu Komu sama ubang ala pulih dap kajing snoki aga bakrau sor shalong jungi piong ka berni piong ka majai piong ka shalang pilek keleng kibriau jungi tang namar ka pisah lada panwai ki parakasi jungi banwai ki dukan la kalong hayu du barang ki border area kim ai nomor bagi kasih jungi kim la banai advance ngi plilap ya kinong wei haga baning kong kiwan tang nong syang dukan baru nong yarap hadin nriu penai kiwan yalam rengkat kidaju hadin sisnem kiwan yalam bat kaying bat kesem ngayo i bakom kejat benriu haba kejing sisa kam sensar shu kejing iit yala kejong kejat benriu kam don kejing ditat yala kejong keri namar kespa ngayo i bakal wei jungi kalong kabedum lakat paru kat padang yo kalan nginyai perta la kalong arngut kibriu la kalong siphongut la kalong paramar wei nginum klet ban kren ya kejing sisa bah kawai kesengi don ketong kumbaong umulung susotam sasisin pat kin ki klau sasisin pat kin riu kimah ngayeng hang ne daw sngo jing sngo sarong bat jing burong bandon lang kamtam kesengi play keneka mod jong u tirat sing CM jong kahima nang khlau une umot uday ban mau yangi borobor daka jing le bha pada jing slor jong une poem badon burom jangi u tirat sing CM u khlat ha Dhaka jail hapo Bangladesh akar bani thoy fi house name 8000 khat kindai kumu director tourism ngayo lat ban poi hapo kini ka jaka khlat chong i paim tirot sing siam hapo Dhaka jail akwa ban kerpa di fi baro
Khamtam yaki samla ban bod ding ja jong utirot sing siem ban tre ka ba hok ban tre ka ba minot ban tre ka ba sitom kumba iong i SDO ban tre ka ba star Kasnem kabalang ini jual pakiwei kasnem. Kibagi jukan mau hakakatnya utarik unaitung manlau snem. Kene kasnem minta kalong kakabak hamper. Bak kabandang don su kata kajingkan mau bat kajing nang pen scam yang ini kibang hadirin habur kibang idang minta bat kabang idang hap ia kaban pendep ia kikang gijumi mla babaro nginyelong siem himanok law dan kam tangwe mla menyedon deki hajar ki menteri lajit tak kisanut henre ngidon la ka jong bentang la ka jong ka role ka jongi laka jong ke responsibility lane ke jikit klik ke jogi laka long haka do ke karta ka begitu ba laka long haka no kalengkor ka bangingi haban kit langi long ki soda lane ki rang ba sno laka long kinong yalam ki officer haki department ki paper kala ban long haka level ng chief secretary, ki principal secretary, ki officer ki bahado hapo, but what ha ki staff ki badon ki department ni paper. Ngidon la ka jong ko benta. Don ki benta ki ba labo yang iban long ki doktor. Nginaban pendep ya kata kam kum ki doktor. Ladang ka benta ban bo yang igum ki nurse, lani ki nong sumar. Ki menyerap iki doktor dia ben pendep ia kata duty ke jungi bar haka ba kumno ka mensim ngi pendep ya ka haka ba kumno ka mensim badak ke jing snow ke jungi ngi don halade ban pendep ia kata duty ke jungi ko mengalong menengi melawan non bon siem haka juk hima Hai kalong ke dia ubah ke solusi bagi don gihima ki be kun ber ki be le ya ka jing jits im ka jing dia patar ka jing dia patan ka jing kwa badai bangan yo manga dei utai dei ban yo tu dei ban yo utai kalong ke ka banang pendring dot ya ka hima bat gitu ki badan po kay ma hakal yang jonga na kabenta jonga kalong ban kan mau uni urang ba ubolong ka simbol jonga himanok la laban don ka jinduna hang ne hang tai haka jing pek ba ka jing bisare ka dur namar la persang hi banwa ya ka dur ka paka henre ka jing haka dur do jong brio ba ka dur jong stesu numla ban pelong 100% Nung don balam pulong 100%. Hendai ngakwa ban fokus lah ni ban kedau hang ni. Kai ke mensim ke jong ni. Usiam ban sua. Ngas ngo sarong ban ngas tenang. Baka konsumsi ke bang don. Mi don ni ka hima nak. Kabam dei ka hima ka bele. Kam dei ka hima ka be tan. Ban penhiar uwei. Kublai siboni paem, kublai siboni ki menteri baru. Kamne mga marway itu umat mo. Mga mat ba marway demde. Katimuak ngador. Ngalakan jok tiengi paem. Sobha. Nakuha pa nga ang note. Ngangets kem na kaliang nyupi. Pinpidiang ya ka beautification na kamantakan ni kamaran wat bal haka jo ka por nginbu your life says tissue shirnyang kadur ka jong umat tirase
Barak ini kepuar bagas don kum minister jong ke tourism. Kum ye tu ipi nama piden ke hok bapintip. Hak kepuar madan kum minister hak senem ke benikong ngala propose wan beautify ia kamanan mod tirak. Kani kalau ka way ni madan ki bahakmat habak ki beliau ke benaba jong ke konstitusi jong ke hima ki wan ban yo ki jar pong mena. Ni bla ban len ni ta. Baraba ki wan ki yo i ke di madan mod. Bakalong lengka lengkrang. Kabang mi don nong pe nong sumar ka. Ngas ngau. Bakade ke benta ke jonga. Banyak don bentar lembak ke himanong kelam. Ipa em la juba syak-syak. Ngarang adon ke jo ke jeng tebuyong. Nasok men hakani. Hakabedi bakade ke benta. Word ila ay ke jeng tuwa nga mga nyat syakmat hakabedi. Bat kani ke beautification ya kani kamadan mat parokowe. Bat haka jo ko por nakabenta ya udi umat Shin yang jong tirot sing. La don bok la persiang manwat limbaga arts and culture. La kadu director jong arts and culture bat ngile keren discuss. Dan rei ila mangimpat dancer menta. Tangba don light liki mot. Kibaladap sna bak kibaladap order. Oh hai kita kidan bak ke urban department. What ngala phone bak ngala ekran. Pau director jok ke urban hak to por. Bal ngala kerpa di ki sungum hala kalong ai se. Ma ngala yit jingtip naki balai tu yang. Bau ni mau mot. Kila khat tenda nado jog senam arja kan riu kan nyop but ladon lightly ki company ki ba tap tenda ban sna yu du momot but kawai ka company na po Kolkata kila finalize balai tu yang ana kaliang jog urban kadiga form ka baju snai ki mat keleng jog India kat ki bagi don bagi orang ai yupi would he ngala paket nok yo new momot yo new mot jong tirot sing but kila ai sum hai nga bangan buong ni but nasuman ong ba ki development ki prepare na tai pira yo I menta ka widening but ka tulin road nadu nang nina pinamyong shadow sa skor barya kabalik si airport lanang kampan bah lanang kampan hai la persiang manang kampan bek ya kade kalenti shilin tersusti bahkan nan gaji pen itulat na ki footpath ki tiles ki grill ha ki jaka ki bagdan kam nle ya kaniru ngila yo ru ya sanction jong kani ka national highway nadu nalum sok lur hado do ki muleng hakaba lasdang mantre ka kam Bangangis kem suaka telang nilaban pendepi di baro.